So welcome to my channel. Today I'm gonna show you airport, Kuala Lumpur Airport, Terminal 2. So it works different than everywhere else. I have never seen that, but on arrivals there's a police and they will check you on arrivals. They will scan your bag. So I haven't seen this before. These guys do proper job. So I haven't seen this anywhere. Vietnam, maybe, yeah, in Vietnam it was actually random scan, but here everybody scanned the bag on arrivals. Takže nebuďte prekvapení, keď prídete do Malajzie, tak v podstate skenujú vaše tašky, aby vedeli, či niečo nebezpečné neprivážete. Čo som akože doteraz ešte nikde nevidel. Videl som to vo Vietname, ale tam to bolo úplne náhodné. Ale nikdy som to nevidel v Európe. Takže I haven't seen that in Europe at all. Like, I would say like lazy people, and they don't, or they just don't pay people to do it. Because they got a machine there, I know, definitely in England. So this airport, basically another surprise for me. See, it's the guy. You got security everywhere, and they are here to help you. They will give you advice, which is very good. This airport, Terminal 2, seems to be operating between Asia. There are flights from Thailand, Vietnam, China, but this is literally, I was surprised how long I had to walk. Basically, this is big supermarket, super big supermarket. Comparing with, I don't know, London Stansted or whatever, it's nothing like that. Comparing to Slovakia airport, there is almost nothing. Takže nebuďte prekvapení. Toto letisko budete musieť trošku viac chodiť, pretože to je ako keby veľké nákupné stredisko. Neskutočné množstvo obchodov. Nedá sa to porovnať. Nedá sa to porovnať ani s londýnskymi letiskami ako Luton alebo Stansted, ktoré majú možno viac letov. So, exchange rate. Don't exchange here. 564. Don't exchange here. Go to KL Central and use Central. Instead of 564, you will get 5. I had 594 last time. So it's a big difference. It's probably 6% difference. So if you exchange 100 euro, you are talking about 60 euro, which you can spend on the markets and give it to people who really deserve it, in my opinion. Takže exchange rate na letisku, tento je 5,64, 6% nižší, vyšší, horší ako Fenu Central, na ktorý sa veľmi ľahko dostanete, pretože pravdepodobnosť, že idete niekde inde, odtiaľ to je skoro nulová. Takže odtiaľ to berete. Keď chcete najlacnejšiu možnosť, tak berete autobus na KL Central, ktorý je spojený s nákupným strediskom Enu Central, a mám tam video s najlepšími kurzami. Ušetríte 6%, to je 60 eur na 1000 eur. Takže no brainer. Pre tých, čo sú on budget ako ja, ktorí chcú cestovať dlho, takže nechcú wastovať peniaze a chcú využiť letenky za let, ktoré sú vyššie. Tiež tam mám lety, ako urobiť najlacnejšie lety. V podstate do 300 eur dokážete sem letieť.
A keď tu zostanete dlhodobo, tak sa to veľmi oplatí, pretože ubytovanie je veľmi nízke. Tu si to skontrolujeme. Koľko tu máme? $5.63. Ja mám Libry, takže tam je 5.64, 5.63, no rozdiel. Videl som aj 5.51. Ja mám veľa času, kúpil som si letenky. Kúpil som si autobus trošku skôr, teraz ľutujem, mohol som hodinku ušetriť a mohol som si radšej zaplávať ešte na hoteli. Moja chyba. Majú tu nejakú zeleninu. Croissanty so zeleninou si môžete dať. Vidíte, niektoré obchody sú veľmi drahé, niektoré majú nízke ceny. Čím pôjdete ďalej od lietadla, asi bude nižšia cena. So, the food, I would say further you go from the arrivals, closer to the bus you go, you will have a lower price. Okay, so you wanna go Kyle Central, because that's where everybody go. You got 3 options. Everybody on YouTube say how good this train, super fast, and what a good price. The price very high, in my opinion. 55 ringgit, 11 euro for train, half an hour train. It's just not for me. Suit yourself, guys. Takže všetci youtuberi rozprávajú o tom, že aký perfektný vlak tu je, že stojí len 11 euro. To nie je pre mňa. Možno, že pre vás to je. Záleží na vás. Ale podľa mňa je najlepšia možnosť zobrať najlacnejšiu možnosť autobus, ktorý kúpite za 15 ringgitov, za 3 euro. Dostaneme sa tam, dúfam. Za 15 ringgitov kúpite autobus. Potrebujete kartu, pretože neviem prečo. Nechceli mi to v kiosku predať za cash. Ale ideálne tu na terminál, na departure som mal internet. Keď som sem prišiel, tak som sa nevedel konektnúť na arrivals. Na príchodoch som sa nevedel pripojiť. Takže na departure definitívne internet funguje. A kľudne môžete ísť tam, kúpiť si lístok online. Stačí, keď budete googliť Skybus. Môžete sa opýtať, môžem vám to dať nejaké iné linky. V podstate to predáva viac spoločností na internete. So, the best options, in my opinion, is the bus. Will take a little bit longer, but it is much cheaper. It is 15 ringgit if you buy it in vending machine. I couldn't use cash last time, and I couldn't connect to internet, so I bought it for 15 ringgit and paid with Visa card. But definitely the best choice will be to connect to internet. I couldn't get internet here on arrivals, but departures got good internet for sure. So just go there and you can book. I found like Skybus, something like Skybus Kuala Lumpur. It was 11 ringgit online, and I was absolutely fine to show just my phone, even if they tell you, they advise you to print the ticket. So this is the expensive train, very fast, but I advise you to take bus, because you will see much more from the bus. For the bus you will have to walk further, as I said, because this is a big